Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio kanale. Ćao svima i dobrodošli ili dobro se vratili na moj kanal. Ja sam Anja, izvorni govornik i predavač italijanskog jezika. Tu sam da ti pomognem da naučiš italijanski koliko je moguće brzo i samouvereno. Ako voliš italijanski jezik ili isti učiš, obavezno zaprati kanal, jer ovdje možeš naći puno korisnog sadržaja koje je baš za tebe. Također me možeš naći i na društvenim mrežama poput Instagram i TikTok kao Italijanka online, gdje redovno izbacujem sadržaj u vezi italijanskog jezika, ali i italijanske kulture. Ako ste gledali prvi deo u vezi italijanske gestikulacije, gdje smo pričali o gestikulaciji koja se koristi u vezi hrane i jela, naučili ste, a verovatno ste već i znali, da Italijani pričaju ne samo rečima, ustima, već koriste mnogo i telo, a posebno ruke. U tom videu smo naučili 7 gestova koje Italijani koriste u vezi hrane, glad, uživanje, a danas ćemo se fokusirati na još 7 italijanskih gestova, ali ovog puta vas učim kako se Italijani svađaju rukama. Zato ostanite do kraja ovog videa jer ćete posle ovoga mnogo bolje razumeti kako Italijani izražavaju bes, negodovanje ili nezadovoljstvo bez jedne izgovorene reči. Pronti? Partenza? Via! Prvi današnji gest je možda najpoznatiji. Šta govorimo ovim pokretom? Kao prvo, pokret je spajam palac sa ostalim prstima i radim ovo. Ok? Nije ovaj pokret. Zglob ne mrda toliko, više mrdamo lakat. Ok? I treba da izgleda fluidno. Šta kažemo? Che dici? Ma che stai dicendo? Ma di cosa stai parlando? Mogu i duplo ako potenciram bes. Želim da pokažem još više nelagodu. Ma o čemu pričaš ti? Drugi gest je vrlo brz pokret. Ma va, ma va. Možete malo i vi da se pomerite, ne samo ruku. Ovo znači, ma idi, ma daj, ne verujem ti. Još jedan pokret za svađu, da kažemo, kada ste već dostigli maksimum i bolje je za drugu osobu da odlazi. Vai via, te ne devi andare. Ok, ova ruka ovako stoji, a druga joj stoji ispred i pokazujete da je bolje da ta osoba odlazi. Vai via. Način na koji možemo da pokažemo da je nešto smorno, da nam nije interesantno. Che noia, che barba, che pizza. Ima još jedno, ali neću reći jer je vulgarno. Znači, brzi pokret, samo mrdamo ruku gore dole. Che barba. Pokret sa kojim pokazujemo da nas određena tema ne zanima ili da nas ne zanima ono što nam priča sagovornik. Ma non me ne frega, non mi interessa, non me ne può fregar di meno. Nekoga ne podnosite ili neko vas mnogo nervira. Mi sta qua. Ok? Ruka, tu. Mi sta qua. Ostalo vam je ovdje, kao hrana kad vam ostane tu. Mnogo smeta. Mi sta qua. Posljednji današnji gest je hai paura. Paura, hai paura. Bene ragazzi, ovo je bio drugi video u vezi italijanske gestikulacije. Nadam se da je video bio zabavan i od koristi. Ako je tako, u komentaru ostavite vaš omiljeni smajlić.
kako bi znala da vas ovakve teme zanimaju i da nastavimo sa serijalom o italijanskoj gesticolaciji. Alla prossima lezione, ciao!